بله مجارا دستورانو یا ترکیه او کو رaya گشتیا کرجی گلکی علاقه دارد که استودیو یا دیار بکریم زکریا یا پجولو جگری سروکی گشتی پارتیا دوزا آزاد هود ده پار میوانی منه دم باش که زکریا که زکریا نها مجارا دستورانو یا ترکیه جالی سر کمار اردوان و هات روجوی نها بوی روجوا گشتی یا ترکیه وکی هودا پار نزیکه یا ولی سروی مجاری چیه ترکیه پیوستیاوی به دستورک نوحیه باش سر شاور که جمال دم باش دم رجاء بخیر و شنا بخیر به انشالله سلا ورز هم جبوه هم ده شخصی و ده جبو تمام حوالی کردستان 24 ده خباتی دکن و تمام گله کردستان را از بجم دم باش ایوار باش و بخیر به انشالله برای که جمال سال 2012 وقتی ما پارتیا دوز آزاد مدام ازران مجاری که ما سرکه د برنامه ما پارتی ده جی اف بو مگو دستور که نو جبو اراده ملت ترکیه به توایی یعنی ترک و کرد و که چه ملت سر آخا وی ولات دجین جبو اراده وان نشان بده دستور که نو لازمه اف دستور گوهی سال 1908 12 ایرانی ده جنتایی که عسکری دستانی سر دست هلاتی و دستوری جوی چکر یعنی هنگ وقتا گو ام درکتن لبر شاپمانی مگو اری اف خبات لازمه دستور کنو جو ترکیه احتیاجه پیوسته روزک بری روزکی دستور کنو چه به هنگ کسم و گوتنی ما به شکل نرخاندن گوتن جهدا پاری پشکری جبو سروکومار اردوغان مجه حتی مگو بلکی امکان وصل بیجن 10 سال ام دبیجن 9 سال بهتر ام دبیجن دستور کنوش ترکیه لازمه پشتی 9 سالی جی طرف سرکومار و بلکی پشکری جبو و بانگازی مهات که زکریا نوها لگور آگاهدارین کوتینه بلاف کرن اک پارتی دو خوازید دست پیکه ده لسر دستورانو لگل مهپل هفدو بگم نوها مهپل پارتی کی نجات پرست بله لگورا بهوریا و برزیا پجوغلو پارتی کی نجات پرست نفرت لهمبری کردو کردستانی دکاری دستور که دموکراتیک بنوینا امضا بکه یعنی البته اگر دستور کانو چه با چقدر پارتی و آل لوی ولاتی هبن لازمه تف ام بجن لدور ماسه کی گلوور گو کس نه لسری جواتی با کس نه لبر شکالا و لبر دریبه ماسه کی بو شکل گو بدانین تمام پارتیا البته هر کس وی فکری خوب بجم نممکنه گو همی پارتی لسر یک نقطه کی بجون لی ام از کارم وی بجم herkes ew cê golê sekin ye gavekî bal hevalê xwe bavêje mümkün e gol nokteyekî got herkes karibe qebûl bike li wê derê em bicivin. Lê bi rastî di destpêkê de hê MHP got her çar xalên ewilî ji bo me heta sor e. Piştî vê beyanatê AK Partî jî piştgirî da lê ev yanî metirsiyekî wisa datîne ber me em bê dibînin kî belki ev xebat bê encam bimîne ji ber vê helwesta wan. برزیا پجوغلون ها او چار خالین کو مهپتین زمان او AK Parti pişkiri daydı جخوا او her çar خالین کو تبایا دستوری لسر وان لنگان لسر وان بنماyan hatiye درست کرن کو بنماین یک ملت یک دولت یک آل یک زمانه کو لدیجی پیش روژا ولاتکی دموکراتیک لدیجی راستی اگو لترکیه تیجیاندن yani mümkünetü hebuna Kurdan kabul neke, zamanı Kurdan kabul neke, u destureke demokratik deyne biraz yapıcı onu. Zahmete yani ne tuştaki hisana am heyve ki usadıkın am ben hatta hanek hizbin siyasi go muhalifin dibêjin ki Serokkomar û AK Parti vê mijarê anî rojev ji bo çi ji bona ku rojev bê guhartin. Yani ne samimine. Me ji vê bangawaziyê kir muhalefetê me got madem eger yani fikrekê wê fikarekê wê bî şeklî heye got hikûmet desthilat Serokkomar vê mijarê aniye rojevê ka samimiye ciddî yan na ji bo ku derkeve holê de em bi şeklekê ciddî û samimî em fikrê xwe û xebatê xwe em dênin meydanê ji bo destûreka nû
کی سامیه کی نسامیه کی جدیه کی نجدیه کی چه دخوازه جبو ولد بلا آشکار بلا تمام حملاتی ها ببینن از باور دکم یعنی اگر کی دیالوگ چه ببه ممکنه گو هنک نزدیکایی چه به بلکه وچه اگر آق پارتی جدی به تشتی گو مه قبول نکشی او پارتین دی ایگو ایرو مخالفن ایگو ایرو وقت اپوزیسیون هلوستوان لبر او کیجی لبر في دستور جی یعنی حکومت جدی نابینن اگر حکومت جدی به سامی به بلکه هلوست بگوارتن یعنی اویا درفته که از او صد بینم اگر دستور نو چه نبجی قنبه روی کی چیه و هرکس ابی ماسکال بر روی هر کسی بی رابه و دکه ولی کی چی دخوازه که زکریا چاوا بجی گود یعنی اف نه کاره که حسانه بله و قبول دکم که زکریا ها 100 سال ان ترکیه دستوری نو تین دانین هن خالتین گوهراندن لی ترکیه نبو خودی دستوری کی دموکراتیک نه ها گوا کومرو ل راستیا ترکیه تماشه دکه که زکریا نه 82 میلیون 83 میلیون مرو و گل تبایا ترکیه دشن جوانا 25 میلیون کس کرد یعنی التبایا جهانی گرت و راستی بگری دستا بین اسکرنا ملت کرد بین اسکرنا زمانی کردی بین اسکرنا مافش کرد را او دستور نکاره به دستور کی دموکراتیک وکی پارتیا دوزا آزاد وکی هدا پار نزیکا هیاوه چیه یعنی پرسا کرد دستور کی نو یا ترکیه دب چی شویی دوی جه بگره باشه که جمال سری دستوری بجم یعنی جبونا کو امکارب مجوید دستور ره ام بجن دستور که نو لازمه تخاله گو بجن اموان نگورنی تونم چاوج گو اشخوا اف دستور گو نجات پرست هر چار لنگی وی گو لسر آوا بیه او خالین اولینه اگر جوی دستور بگوتن دستور کانو لازمه تو خالیوی جی خود نمینه به توایی دستور کانو بینفساندن دوی دستور دجی جبو چهار سرکرنا که شیا کرد ایما چند پیشنیاری مهنه ام دبیجن ام دبین لازمه ناسنامه کرد دوی دستورانو دا بیناس کرن لورا کرجی عین وقت ترکان دامزرینری اصلینه جبو و کماری 100 سال بری اف کمار به هفره دامزراندنه یعنی بابو کلمه کردان و بابو کل ترکان به هفره و کماری دامزراندنه اف یک لازمه آستنگی لپیشی زمان کردی دوی مکازاگونا نو ده دوی دستور نو ده تنابه ایرو دوی دستور موجود ده دبی جغیری ترکیه جبلی زمان ترکیه ت زمان جبو حملاتیا نکاره ببه یعنی پروردهی بناو زمان زکماکی نکاره بده ت حملاتیا لازمه اوی آرابه ام دبیجن تشکی میدی هی جبو زمان کردی ام دبین زمان کردی به ترکیه لازمه ببه زمان که فرمی یا دویم ده دستوری ده لی او خالن هر چهار خالن اولی البر في آستنگن گو او نه گوراندن چاو کویج گو و دیسا یعنی حتی ایرو اف دستور گو 1982 ورده نزدیکی 40 سال گو ایرو مرعیتی دیه گر او هر چهار خال و هنک خالن دنجی گو هنک پارتی بجن اف خط میسورن ام نهیلن به گوراندن و بلکه گوهرتنک مازن دیسا دوی دستوری ده چه بعد دیسا او دستور که لشکری به دیسا پشتی 2 سال دی 3 سال دی 5 سال دی اما دیسا جنوب لسر دستور کانو اما دیسا باخفن و دیسا روجا سیاست دواره سرویه کی یعنی ام مسئله خلاص نابه اگر ترکیه دخوازه راحت بکه اگر ترکیه دخوازه روجا خود درخینه به دهان سال بلکه به 100 سالان جبونا دستور کانو جاره که دی مشغول نبه زمان خود پی خرج نکه لازمه چا وجه گود همه حملاتی خود وی دستور ده ببینن سری دجی کرد و زمان کردی ناسنامه کردی وی دستور ده جی بگیره که زکریا نوها ما فی ملاتان ما فی گلان ده نتویه گرتی ده ده پیمانان نتویه گرتی ده ده هف پیمانیا یکیتیا اوروپا ده جخوا او معاف او خالحات ندانین الگورا بحوریاته ترکیه آماده کوم او پیمانه نافنتوی کو جبوی مافی ملتان هاتنه دانین ده دستورا خوی نو دجی بجیه بکه وکی پاریزر جی وی پرسیشت کم بریزیا پجورن
yani mixabin xwazî mikarba yani bersivaka erenî bidavê pirsa we lê mixabin rew ji hûsa xuya nake. Yani ez bawer dikim heta got desthilat bi vê şeklê bi piştgiriya bi alîkariya MHP bidome jî AK Parti wê belkî nikaribe xwenîzîkê van babetên got MHP jî dûr bike, xwezû bizû AK Parti xwenîzîkê wan babeta jî nake û wisa xuya dike. Lê em dîsa em xwe bêhêvî nakin, em ê bixebitin, em ê bêjin da belkî înşallah rojekî ew rê li ber temamê millet vebe înşallah. Kekê Zekeriya ji babeta destûreke nû dixwazim babeta gotmijara Kurdê ye bêguman ji bo destûraniya nû ya Tirkiye jî gelekî giringiya wê heye ku jalî Kurdan ve di dema dawî de ji bo fermîkirina zimanê Kurdî gelek çalakî xebatê nekirin, jalî platforma zimanê Kurdî ve jalî tora ziman û çanda Kurdî ve jalî hez Kurd ve hereketa zimanê Kurdî ve xebatê nekirin. Dixwazim got Kurdî bibe zimanê fermî. Dixwazim nêzîkahiya we weke Partiya Doza Azad bizanibim. Kek Zekeriya hûn vê derbarê de amade ne hûn jî alîkarî bikin bo ku zimanê Kurdî bibe zimanê fermî lê Tirkiye. Kek Cemal wek çawa berî niha ji bo destûra nû me got dîsa ji bo ku zimanê Kurdî bibe zimanê fermî ya duyem em vê yekî jî ne îro dibêjin. Di bernameya me Partiya Doza Azad rojek me partî dameziran diye me bernameya xwe de me nivîsandiye daxwazeke me sereke jî ev e em dibên lazim e kêşeya Kurd çareser bibe ji bo çareseriyê jî yek şert jî ew e lazim e nasnameya Kurd bê naskirin dimaka qanûnê de bê naskirin zimanê Kurdî bê naskirin ji bo parastina ziman û çanda Kurdî lazim e hewldanên cidî bên rastkirin û lazim e zimanê Kurdî bibe zimanê fermî ya duyem. û demê borîn de heqsizî û zilmên golê Kurda bûye ji bo wê jî lazim e bi awekî fermî dewlet lêborînê ji miletê Kurd bixwaze. Ev ya em 10 sal em dibêjin. Ji bo vê elbet xebatên me jî hene. Em ê niha pê de jî em ê van xebatê xwe em ê înşallah bidomînin. Spasiya te dikim Zekeriya Yapıcıoğlu cigirê serokê giştiyê Partiya Doza Azad Hüdapar ku ji Diyarbekirê Tirkel. Zor spas Kek Cemal dema we bixêr, roja we bixêr, weşan we bixêr be înşallah.